Munini wa Ngavana kauntini ya Masaku Francis Mwangangi eweta vena walioku nthini wa mbunge nene undu ula utumite mbesa ila inengawae amanyiw'a imanyisyo nene Mbesa Sya Helb. Mwangangi niwendekethya mbunge nene kumenda maminista muveani wa Kinandu Njuguna Ndung'u na munyanyae wa Kisomo Ezekiel Machogu kuvika mbewa ambunge kusungia makulyo yulu wa kilingisi cha kuselew'a kwa Mbesa Sya Helb matanamba uthiuthi umoni wa mwei wa Disemba. Ndivyo tiumbanitwe ni mwandikitwa mavobe ni Musau. Ainene ya skulu ni wa musingi wa iyani ula wikatangi nthini wa iseso ya kuvanda miti na ene nthi. Munini wa Ngavana kauntini ya Masaku Francis Mwangangi eweta thina munene wa kuselew'a kwa Mbesa Sya amanyiw'a imanyisyoni taumanite na mbunge nene indi ti Silikali kwa mbunge kuema kutedia wia wayo ula inengetwe ni mwene nthi. Issue is so dear. When you see, it is like national government wants to take away the subsidy. They want to take away the issues touching on higher education loans board. It's like now, mzazi wewe ndiye utakuwa sasa unalipa. Ile pesa serikali imekuwa ikilipa ni kama haitapeana kutoka mwaka ujao. Eweta mbunge nene tayari itakuikithya maminista muveani wa Kinandu Njuguna Ndung'u na munyanyae wa Kisomo Ezekiel Machogu ni mavika mbewa mbunge matanamba kuthiuthi umoni wa mwei wa Disemba ni kana kusungia makulyo yulu wa kilingisi cha kuselew'a kwa Mbesa Sya amanyiw'a imanyisyoni ithi. On December recess, it is my humble submission. There is someone, Minister for Finance, Minister for Education, and their technocrats. They must solve this problem. This is not the problem of the national government. It is the problem of the parliament, because that is where we send our representatives. Wacha kuja kutolelea hapa serikali inafanya, we send you go and sort the problem out. Okavindani Mwangangi eweta wendekithi wa Silikali nene kuvetanga Mbesa Sya Helb tautuma amanyiw'a aingi matianise Kisomo na kuongela moyo munene kuyasia yala maminista na uvinyiwa ne koti munene ula Silikali yikiyite mwene nthi. Pendwa na mwizo diwa siana yumo sei skulu ilate kalasi kuwebeta na ola muzi kakadi kuweba fees waziana ilambeza inaibawa kwizwa higher education loans board ibetangwe mwana atwika this school yino muzi yeko niemba neyo ni mukwiwondo taxation yeto iwolo onando ingi chances high nondo some of us tutanena wakule chibo no wakule OCS akweondo taxation balaje iwe onamoni sio mena challenge even ya usometi. So it is very important that our parliamentarians make a lende kilogema kinene nekana siluila sya maendeleo beza mbingi ni tuwa na maendeleo ni maingi for now mundu ya economy tizeo ikambotongo katika Kisomo nekana economy ya zewa tekasio katika endea na miradi yesu. I think more than half of sya ila si skulu munde itabingwa skulu na ikai skulu, whether at the college, at the university, at the local level, secondary, or even these academies. The issue is so dear. Bilingi wa Mauvo Mtongo TV, Nyenita wa Ben Musau.